da si zamislite da vaš susjed može na vašu česticu staviti svoje kante za smeće. Evo, idemo vidjeti, ovdje piše, znači, Bukovačka. Dakle, to od Bukovačke 25. A zapravo nalazimo se ispred zgrade u Duknovićevoj. Tako, i sada paradoks bude veći. Dakle, Duknovićeva 4 ima svoje bokseve dalje, dakle, dalje od svoje zgrade nego ima Bukovačka 25. Tamo. Nevjerovatno. Što ta ulica ima možda, hajde, 80 metara, 100, Dobro. tako nekako. A imamo 1, 2, 3, Dobro. 4 bokseva za smeće. Dakle, novi mali Jakušević i to u centru grada. A čekaj, ali mogli su znači staviti podzemne, zar se nije hvalio gradonačelnik o podzemnim spremnicima? Mogli su staviti podzemne, da. Dobro. A mogli su poštivati i odluku o pružanju usluge. A šta kaže odluka? Koja kaže da se odnosno boksevi moraju smjestiti na katastarsku česticu od kud zgrade? usluge. A to bi bilo preko? Tako je, ima dovoljno prostora. Dobro.